امروز جمعه 2 اکتبر است و در این صبح بر وقت با همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 7 است. روزی سعید رو برایتان تهنیت میگویم و امیدوارم در هر جای دنیا که هستید صحت و سلامت باشید و حالا رو میارم به خبرها. مقامات توجیک تصمیم گرفتند که پروازهای دومی را به ترکیه برقرار نمایند. در این باره آزیا پلوس با تکیه به منبع خود خبر میدهد. گفته می شود پرواز طریق خط سیر دوشنبه استانبول دوشنبه هفته 2 مرتبه صورت خواهد گرفت. شرکت هواپیمایی ترکی روز دوشنبه و شرکت سومون ایر روز پنجشنبه مسافران را انتقال خواهند داد. پرواز نخستین از جانب شرکت سومون ایر روز 8 اکتبر در نظر بوده است. تاجیکستان مقامات روسیه را درباره پرواز هواپیماهای شرکت نوی فلای یونیون بین بختر یعنی قرغن‌تپه سابق و شهرهای روسیه آگاه کرده است. یلنا میخییوا سخنگوی روساویاتسیا 1 اکتبر به رادیو آزادی گفت این کار طبق شرطنامه دوجانبه صورت میگیرد. با گفته او قرار است پروازها در مسیر بختر مسکو، بختر سنت پترزبورگ و بختر یکاترینبورگ انجام شوند. این شرکت تاجیکستان است و وقتی که پروازهای منتظم میان دو کشور آغاز میشوند شرکت هم با مسافرکشانی در این مسیرها شروع میکند. افزود میخییوا. در همین حال میخییوا گفت هنوز معلوم نیست که پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه کی برقرار میشوند. او میگوید روساویاتسیا یک نهاد اجراگر است و تصمیم از سرگیری پروازهای منتظم میان دو کشور را ستاد مبارزه با کووید 19 در روسیه میگیرد. پروازهای دومی میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارت سال 2020 بنابر پاندمی کرونا ویروس بسته شدند. تا کنون برای بازگرداندن شهروندان تاجیکستان از روسیه 10 پروازهای چارتری انجام داده شده است. روز 1 اکتبر ازبکستان مرزهای زمینیش را با کشورهای همسایه تاجیکستان، افغانستان، قرقیزستان و ترکمنستان باز نمود. دیروز ما از گذرگاه مرزی در ترسونزاده گزارش دادیم که رفت آمد ساکنان شرایط معین دارد، یعنی به آن نفران اجازه وارد شدن به ازبکستان داده می شود که خود و یا اعضای عائله‌شان شهروند این کشور باشند. حالا سیر میکنیم به شمال تاجیکستان که دیروز همکارمون فرزان محمدی از یک گذرگاه مرزی آنجا دیدن کرد. بینندگان عزیز، ما حالا در گذرگاه مرزی فاتح آباد در شمال تاجیکستان قرار داریم که اینجا دهها شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و حتی روسیه با نیت برگشت به ازبکستان جمع آمدند. آنها خبری گشادن مرزهای ازبکستان را از تلویزیون و رادیو شنیدند و صبح بر وقت روز 1 اکتبر به اینجا آمدند. ولی سرحدبانان تاجیک به آنها گفتند که اجازه ورود و عبور را حالا ندارند و نمیتوانند به ساکنان اجازه دهند که از مرز گذرند. گلرخسار شریف و همراه 2 کودکش روز 11 مارت به تاجیکستان برای دیدار خویش و تباران آمده بودند و اینک 7 ماه است که بیشتر وقتشان را در داخل نقلیات شخصی با رقم‌های ازبکی در انتظار گذشتن از مرز سپری میکنند. آنها میگویند 15 سال باز در ازبکستان زندگی میکنند و اجازتنامه باغچه، مکتب و دیگر حجت‌های تصدیق کننده را برای بازگشت دارند. اونجا رفته تست برای کرونا ویروس میسپریم. ماسکا ای одежда داریم در کار باشد، سپیرت هم داریم، خطیمان همش داریم تیار نمیمونن. از سر باز همیجا از ساعت 7. نظیر ما آرزوی و نیست که شهروندی روسیه را دارد. همراه 2 فرزندش ماه مارت با نقلیات شخصی به دیدار والدین آمده و به قول خودش در مانده است. او با سبب داشتن بیماری نمیتواند با ریس‌های چارتری به وطنش برگردد و برای با راه زمینی رفتن توسط ازبکستان و قزاقستان حجت‌های ضروری را درست کرده است. ما هم خیلی خرسند شدیم که همین راه ازبکستان کشوده شده. ما از شهر کلوب خسته همیشه سرگردانه خرسند آمدیم. اینجا آمدیم یک مشکلی شد که شهروندای ازبکستان بود است برای در آمدن، نه شهروندای دیگر خارجه و روسیه. ولی در بین خواهشمندان گذشتن به ازبکستان بودند نفرهایی که برعکس در انتظار آمدن خویش و پیوندانشان هستند. اویله من از 8 مارت یعنی عید روز مادران به خانه مادرشون رفتن. از 15 مارت که سرحدها محکم شد ما از همون روز باز انتظار میکنیم. قبلا مقامات ازبکستان گفته بودند که از 1 اکتبر امسال مرزهای کشور را پرره باز کرده حرکت ماشین و قطار و هواپیماها را برقرار میکنند. در این باره روز 17 سپتامبر قرار ویژه کمیسیون جمهوری مبارزه با کرونا ویروس در ازبکستان صادر شده بود.
شرط اساسی گشوده شدن مرزها و ورود خارجی‌ها به ازبکستان این است که معیارهای بخطری بهداشتی رعایت شود. از این پیشتر هم چنین قرارها به تصویب رسیده بودند ولی با سبب‌های گوناگون عملی نگردیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد. شما навиди бомдодии ро аз радио Озодӣ тамошо доред. дар шаҳри Кони Бодом як сокини 24 соларо бо иттиҳоми қасди кӯшиши одамкушӣ дастгир карданд. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд фарди гумонбар дар ҳолати мастӣ 4 ҳамсояро бо силоҳи оташфишон парондааст. ҳодисаи нимашаби 30 сентябр дар деҳоти Пулотон ба амал омад. ин мард ки барои нигоҳ доштани силоҳ иҷозати қонунӣ доштааст, нахуст бо падарарусаш ҷанҷол карда бо оҳан шишаи дару тирезаро мешиканад, баъдан бо силоҳи оташфишон дар кӯча ба тирпаронӣ шурӯъ мекунад. дастгир шуда аз ҷумла ба сӯи 4 ҳамсояи 18, 24, 28 ва 31 солаш тирхолӣ кардааст. дар натиҷа онҳоро бо захми тир дар бемористон бистарӣ намуданд. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Дональд Трамп мегӯяд баъди ташхиси коронавирус дар тани яке аз ёварони наздики ӯ ба карантин фаро гирифта мешавад. Хоуп Хикс, мушовири баландпояи президенти амрико, 1 октябр дар пайи чандин сафараш бо Дональд Трамп мубталои коронавирус шуд. Трамп дар шабакаи Твиттер навиштааст ки ӯ ва ҳамсараш мунтазири натиҷаи озмоиш ҳастанд ва дар пайи он карантинро оғоз мекунанд. 29 сентябр Хикс дар ҳавопаймои президентӣ ҳамроҳ бо Трамп ба мунозараи номзадҳои курсии президентӣ ба айолати Оҳайо ва 30 сентябр дар чархболи президентӣ ҳамроҳ бо Трамп ба мулоқоте дар айолати Миннесота сафар карда буд. анҷумани ҳуқуқи инсон дар Осиёи марказӣ, як созмони мустақар дар Аврупо, мегӯяд ки Австрия ҳангоми ихроҷи паноҳҷӯи 29 солаи тоҷик Ҳизбулло Шовализода ба Тоҷикистон ба хато роҳ додааст ва ҳоло имкони баргардонидани ӯро баррасӣ дорад. бо вуҷуди нигарониҳо, Шовализода баҳори имсол аз Вена ба Душанбе ихроҷ шуд ва моҳи июн ба 20 соли зиндон маҳкум гардид. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. бархе аз кормандони ниҳодҳои давлатӣ дар ноҳияи рӯдакӣ гуфтанд, аз онҳо барои сохтани пайкараи Исмоили Сомонӣ асосгузори давлати Сомониён аз 50 то 500 сомонӣ гирифтанд. бунёди ҳайкали Исмоили Сомонӣ, ки дар маҷмӯъ бо таҳкурсияш 9,3 метр баландӣ дорад, дар ноҳияи рӯдакӣ ним сол пеш оғоз шуд ва рӯзи 1 октябр ҳангоми сафари раиси ҷумҳурӣ аз рӯи он пардабардорӣ карданд. хабари ҷамъ кардани маблағ барои пешвози президент ва сохтани ҳайкали Сомониро 6 тан аз ҷумла омӯзгорон ва кормандони сатҳи поёнии ҳукумати ноҳияи рӯдакӣ тасдиқ намуданд. масъулони ҳукумати ноҳия мегӯянд пайкараи Исмоили Сомонӣ бо пули фонди ободонии ноҳия сохта шудааст ва касе аз сокинон пул нагирифтааст. фонди ободонӣ дар шаҳру навоҳии чанд соли пеш ба хотири бунёдкориҳо таъсис ёфт. дар асл ин фонди ҷамъиятӣ буда, бештар ба он сокинону соҳибкорон ё ба ибораи маъмулӣ кормандони мақомот, афроди саховатпешаву ватандӯст пул мегузаронанд. дар асл ва гуфтаи сокинони аксар шаҳру навоҳӣ, онҳоро барои гузарондани пул ба ин фонд маҷбур мекунанд. мусоҳибони радио Озодӣ дар ҳукумати рӯдакӣ гуфтанд, ки аз ҷамоатҳои ин ноҳия ҳудуди 5 миллион сомонӣ ҷамъ шудааст, вале касе дақиқ гуфтан натавонист, ки барои ҳайкал чӣ қадар маблағ сарф гардид. вазорати тандурустии Тоҷикистон рӯзи 1 октябр хабар дод, ки шумораи умумии фавтидагон аз оғози хуруҷи коронавируси нав ба 77 нафар расид. бино ба омори вазорат, аз оғози шурӯъи пандемия 9769 нафар ба бемории COVID-19 гирифтор шуда, дар шабонарӯзи ахир 42 мавриди беморӣ тасдиқ шудааст. ба иттилои расмӣ, дар маҷмӯъ аз охири моҳи апрел то 1 октябр 8611 нафар шифо ёфтанд. ва дар поёни суҳбат ба шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. бонки миллии Тоҷикистон барои имрӯз 2 октябр нархи $1 10 сомониву 32 дирам таъин кардааст. арзиши 1 евро баробар ба 12 сомониву 14 дирам мебошад. рубли русӣ нисбати дирӯз болотар рафтааст. имрӯз 1000 рубл 133 сомониву 50 дирам муқаррар гардааст. ин чанд хабари тозае буд, ки хостам дар ин субҳи баврахт барои шумо бигӯям. бо хабарҳои бештар аз ин шуморо дар ин ҷо баъди 3 соати дигар мунтазир хоҳем буд. рӯзи хуб дошта бошед.